Longal sunero tikita mokuni yankolonge Jumatano na kulo mono tabautwe misa ingiresheni ya Paran TV. Enteipa torbana kule mruwe mailu ate polose kaunti orke jode sujonga munoto mbale ngulubuni ya title deed. Sana hata kama ndiye analala leo ndiye analala mzuri. Ekishia nejenga giolrule KWS Kenya Wildlife Service nkibordo ngwesi de musru woto lontolole kaunti joda. Enteipa torbara kule ma saimara sujongolonge dura na grashe pagino. Wal tourism de seu na lulungam. Orkiyo torbanole kaunti orke jode sujusi aitin nemeta. Kiara siri na bane kia playa. Kashamara ka bwa rondon kangidi. Ya kulo monor kuleka kuma Maria Marina nabo na boti yatua Paran TV. Karibu lengo ngona le Paran TV Maria Marina nabo na boy ta yulo kulo monna to ngoroge kaji Franklin oromoi time. Ibali Enteipa yenye irpara kote murua yulo to lenga na mailu ate polosa kaunti orke jodo tengara kinga muno to mpala enguluponi yulo to lenga na title lead. Banguto na lalo para kwe gira ishipagino na ake na ngamuno to mpala enguluponi embaye na shomodo kwea ilari kukule na murua ejo na njere. Ekishia nemebulo lo para kwe gira mire nguluponi kakepe ya kudupoto teninje. Kulo mone shomodo kwea gira imake lolo para kote na lubudo lo shom. Mimi ndiye nimefurahi sana kwa ajili ndiye nimepata hati ya watoto yangu. Nimefurahi sana hata kama ndiye analala leo ndiye analala mzuri. Kwa ajili ndiye nimepata kitu ya watoto yangu. Kweli furaha ni tele. Tunashukuru Mungu, tunashukuru serikali yetu kwa kuangalia haki. Ijapokuwa hii haki tumekuja kupata mara ya mwisho, lakini hata kama umepata mara ya mwisho bado unafurahi sana. Itatusaidia kuonyesha ya kwamba ardhi ni yako. So unapata uhakika kwamba hiyo ardhi ambayo umepewa ni yako. Sasa ufanye development kwa hiyo ardhi yako. Mkipata hili cheti ni kitu muhimu sana. Saa ile huko ana ardhi lakini leo umepata. Na ninakuomba badala uuze upeane tu namna hiyo. Wengi sana ndio siku hizi badala waende wafanya kazi ndio wanasema tuuze ardhi ndio ninunue pikipiki, ndio ninunue gari. Wanauza shamba bila hata kutafuta idhini kutoka kwa familia, and we are getting some families who are almost destitute now. Wanaenda kukua squatters. Kama unauza shamba ikuwe ni kwa jambo haiwezi kuepukika. Urede kule kwa mona watabaute misingiresheni ya Paran TV na kijolo moni njere. Ureda munia jo uredu tatane ngolong yulo tulinga na World Tourism Day. Nesho modogo ya paranola shumba weibora angkrisa. E paran lubona ba sholo sholenga juor mase ne sulage de kaunti naro. Esho monado kuya gere balunye Enteipa yenye para kuni sulaglo manya luboto na ba shete kaunti naro ne sulaglo manya batola le masi mara. Esho monado kuya lo para gere shuru na shete ngara kilo la shumbo shomodo kuya gera ya genjen emba ya maendeleo to lubona ba sha ilo show. Wore na mesho kule na mbaso nesho modogo ya gereza braki yoko lomon tengwetoi na yenam Ndarikini tikita mona bishana ola baleu do telari langalus nyare o tikita mokuni ninye engolong yamage onade jogi ampu marke kigwana totona nego engolong na shibagino ibara no la shumba to loshole Kenya a World Tourism Day mere tanka Kenya na bonda ware nemele poldama oto shonga no pugore bariko nonduka naina be yegete gilageta engongo gerengidesheni e Paran TV County Narok tenolong yamage one para no la shumba to loshole Kenya. Kaji Lucia Nara Enteipa na manya orkerenget langare Narok. Ora bakindero ena siai na siai nameni oleng keji siai yonkiriko kai korushi taata eta no mbaraku. Ekinyor oleng ena siai e tourism tenesapuku nelalau neyiolou dia enkop pooki. Kadupoto enana ya wapara no la shumba ta kaunti Narok. Osiringiti lengoriong ibongeta mba maendeleo nilepunye Enteipa dorma saite seu nalolonga. Kore la shumba te yok neutua yok ewei neado. Eutua yok ewei neado amu kiata yok enkop sapuk oleng na ngwesi natii na kore nena ngwesi yok natoripo ngwesi lalarin pooki. Olale kitok le Masai Mara ninyoto sembe wedor kuroto ashulakino laputa kongaputak nengario simingwesi esero neku osekenge yobo olashumba oparani lale kitok le Masai Mara. Etii siai olami
etii olamei etipikaki kuanzia Narok mpaka Sekenani. I-promote oleng hata local tourism. Amu kore naari enaiposha ake doi iltung'anak local tourist. Kake kore oshi taata era ninche kimiraki kuna masaa ang'. Ore te pokira isiet naudo tomon nikilikwana Lusiet ka kaunti e Narok peyie egolie enkaji enkitati amu meeku endung'et erashe tenetum sininche enkaina ereto eimu erikore e Narok County. Ore peelotu esiai e county naa kayieu ake naitukuj county ang' e Narok ajoki ang'orei taadii esiai oontomonok amu kore ntomonok kegira anyok oleng tesiai oomasaa kake keyieu neempawai keyieu sininche netum oloti bene lenye oilepunye. Kiata ng'ole ena siai naewuo corona larin okuni oishunye. Etadoutuo siaitin ang' oleng abori. Neeku ekijoito kigira ajoki county eng'urai sininche iyiok entaleno iyiok ning'uraki doi sinye iyiok market. Etisipe naa nchere enkolong emakeon duo taata egirai adamu paran onkirisa oibor inkumishin te seuseu nalulung'a yioloti oleng enaa World Tourism Day. Ibalie naa kulo maasai le kaunti enkare Narok nchere etaa ina paran ene dupoto tiatua kaunti e Narok. Tewang'an enkitesheni e Paran TV ayaki kulo omon tosororua lolduka lenkare Narok tejoki nanu Meshak Ole Nambaso. Ashe oleng Meshak Ole Nambaso tenkaraki lelo omon likishomo dukuya egira aitobiraki iyiok tenkoitoi naji ina. Ore te kulo omon ootabautua emisa enkitesheni e Paran TV naa kejo lomoni nchere eshomo duo taata orgavanai le kaunti Orkejuodo oloonyiti Joseph Jamore Lenku tenebo sii oloti lenye oloyanyiti Martin Mushisho tenebo sii enkopisi enkiremore oolopisaani obaya ip legira aing'oru imbarakinot naigerieki isuam tina kaunti Orkejuodo tenebo sii olairemok tina kaunti Orkejuodo. Kulo lomon neshomo dukuya eimaki orgavanai oloonyiti Joseph Jamore Lenku. Na ningependa kuwaomba wananchi wapendwa, ndugu wana Kajiado, wakulima wetu. Hawa enumerators ni watu wametumwa na serikali, ni kama tu maofisa wa serikali wanafanya kazi ya serikali. Na tunampongeza Rais Ruto kwa hii maneno ya bottoms up kwamba tunaanza kwa mwananchi ya kawaida uko chini. Na serikali haitaweza kukupatia huduma muhimu na information muhimu kama haina information yako. Na kwa hivyo hawa wasajili wakikuja kwako, mjue hawa ni watu wa serikali. Wale wetu walikataa kusajiliwa hapo awali kwa sababu ya maneno ya propaganda na porojo, walikosa mbolea ambayo iko subsidized na serikali. Kuna misaada mingi, kuna njia nyingi serikali inawapanga ili kusaidia katika kutoa katikati yetu middlemen ambaye wanazuia biashara zetu. Chukua kwa mfano mambo ya kilimo ya nyanya. Wale wanafaidika kwa biashara ya nyanya ni wale ambaye hawalimi nyanya. Tunataka sasa kukuunganisha wewe mkulima wa nyanya na yule anatumia nyanya yako. Tunataka kuunganisha mfugaji wa ng'ombe na ule anayetumia nyama ama maziwa kutoka kwa ng'ombe yako. Na kwa hivyo hiyo ni muhimu kwa kujenga taifa ili kusaidia wakulima waweze kufaidika na kilimo yao. Ore na ilo no orgavanai le kaunti Orkejuodo oloonyiti Joseph Jamore Lenku. Ore te kulo omon kingira aishingiroshi te kuna saa Enteipa naa kejo lomoni nchere ipang'utua irparakuo le murua yioloti oleng enaa kimelok te ward mosiro toloontoluo le kaunti Orkejuodo tenkaraki osomito ogira aisomet ninche imbaa ong'uesi osero. Eshomo naa dukuya lelo parakuo egira aomon olturrur oduaya eramatare ong'uesi KWS Kenya Wildlife Service meshomo dukuya egira anyamaliki ninche tenkaraki nena ng'uesi oshomo dukuya egira aitanyamal lelo parakuo nisulaki tombaa enkiremore lomon oshomo dukuya aitobiraki iyiok Emmanuel Ntakajai. Ejo irkulie iltomia nejo irkulie irkanchaoni nikijo yiok lolenkaina. Itasapuka kuna ng'uesin embatisho naleng torkerenket loloontoluo lorkejuodo isulaki emurua Mosiro Olentoko metabaiki ninye emurua Olodung'ore ejo irparakuo nchere itasapuka embatisho isulaki toonkera kutitik naapuo sukuul. Etejo naa lelo parakuo nchere etaparana nena ng'uesin ina luboto olosho tesajata sapuk oleng nitasapuka embatisho isulaki toombaa eramatare. Ole Nairong'o naa nanu orpayian lorkijiji lolentoko sub location. Eitanyamala yiok iltomia oleng tenakop. Eyautua nkasarani kumok. Ore apa tenda wiki ashu tolari otulusoyie near oltung'ani tenewueji nekimelok. Nerem oltung'ani ojo Lenkuyiayia
kake bahati enkai naa metuar metua kake nikiya sipitali kake eton ninye itu kitum elaata apa torgem. Neeku kira ake aomon sirkali peyie eret iyiok tilo tung'ani apa amu iumia apa oleng netumuta nkishu. Neeku kigira ake aomonu ajo pee eret iyiok teine. Nanu Joseph Olekembe na nanu orpayian le nyumba 10 Kimelok. Nayieu najo ore tenewueji nikiata enyamali tenewueji ena murua nikitii etara irkanjaoni oltung'ani obo tenele jirani lelatia orbarnoti ojo Lenkuyiai Leng'osor nitanyamal iyiok tena murua. Nelo Enkai aret iyiok nelo oltung'ani alo apok itabaa nenya nkishu amut tiang' nitoki amut dii ine murua nikiata. Kake etareto iyiok Enkai amishiunye neeku ina peeto kidamu nena kishu ang' oleng araki ashu peetu sii duo kintoki naa anyamalu enikinyakita ajo ai amu etaa kinoto oltung'ani. Neeku ore tenakata ore peyie ishiu ilo tung'ani nemelao tene. Eitu kitum aitoki kake telejieki iyiok aisiligi ajo kelaki lelo tung'anak lina ampuni orgem kelak ilo barnoti netu aikata elak. Neeku ekiata ninye osina tenkaraki ina nitu aikata elak ilo tung'ani. Neeku kidolta ake ajo ore ene nemelaa ilo nemelakita ake kulie tokitin ake kumok nainyala oltomia. Etara oltomia ilturot lang ainyal. Nekituturo ilturot oleng toonkishu oleng. Ketii enakop ilturot oturot omilioni are. Apik oltung'ani nkishu enyenak milioni are olturoto ninyal iltomia niar irkeek niar isekenke olchambai lorpayiani oikarra irpayiani ilchambai lenye toosekenke ninyal. Nemeeta enkolong nabo naetuoki anyikaki. Ore enkolong nabo tenkolong enkae elong neponu iltomia niar engemi tenewueji tenkop ang naa enoolong eetuo sirkali adumu atua nedumuni enteke neponunui aara lelo geemi lelo tomia neitoki ake etu neereu enkop oshi natii. Neeku eetuo tenkaraki ina nyamali nikidol ajo ijali apa oleng teneeku ninche eri kake mijali ninche iyiok. Neerei lelo tomia pion tene. Ore enewueji epion naa atua iyiok ake ina. Neeku ekiing'o lelo tomia naa keterewa sirkali enkiwanja enye amu ore oshi toolameitin pookin lekiata nemekiji mpaak e Nairobi nemekiji mpaak natii kulo donyio pookin le Naiposha tenkaraki etekerakita apa irgeem iltomia lenye. Neeku kaing'asia peyie ore peeponu iltomia amanaa tiatua ilchambai lang nekiata title nemeng'amari tenkaraki naponu ainyal iyiok ninyala mali ang'. Eutita naa lelo parakuo olturrur oduaya mbaa ng'uesin tolosho le Kenya yioloti enaa KWS nikilikuan ninche peitayu nena ng'uesin amu egira aitasapuk embatisho naleng teina luboto olosho. Emmanuel Ntakajai, Paran TV. Leng Emmanuel Ntakajai tenkaraki lelo omon lishomo dukuya egira ayaki iyiok tenkoitoi naiji ina. Ore kintoki aipang tenekipaaki Paran kaunti e Samburu naa kejo lomon nchere ekenare nerripi ng'uesi osero toolomon oshomo dukuya aibalie irparakuo te kaunti e Samburu. Eshomo naa dukuya esuju conservancy nateng'ela tina luboto olosho najo napuo dukuya egira aing'urie nena ng'uesi munyi yioloti oleng tenkutuk oolashumba black rhino. Ore naa Miriam Lekipaloi neshomo dukuya egira aitobiraki iyiok ilomon tenkoitoi naija ena. Etipika ntomonok ya kaunti ya Samburu ilturrur obo pee errip ng'uesi naatua Namunyi etang'asutua naa ninche ilo siai lenche tiatua olari le 2015. Eng'idakino naa ninye tomonok ilo siai lorripieki ng'uesi oo naabaiki etoponunye tiatua 10 mpaka 15. Kejo naa ninye tomonok etaaramatie ng'uesi reteto oleng tele osho oo naabaiki eigeroki nkera enche siai. Conservancy tulianzisha 2015. Kwa bahati mzuri mimi nilikuwa chairperson, mimi ndio nilikuwa mwenyekiti wakati huo, na mradi huu wa Rhino mimi ndio nilishughulika nikiwa chairperson. Tulianza kukaa kama community tukaona muhimu ya kwamba ni afadhali tulete hao wanyama ambaye ni black rhinos kwetu nyumbani kwa sababu walikuwa wanyama wetu hapa awali. Na wakati huu jamii iliweza kuona umuhimu wake. Hii changamoto ya ile uwindaji haramu tumeweza kusimamisha. So ile changamoto kubwa ambaye tunazo kwa sasa ni mambo ya ubadilikaji wa tabia ya nchi. Asiraki Paran TV ta kaunti ya Samburu, Bodireki Miriam Lekipaloi. Oleng Miriam Lekipaloi. Yola ing'ura le Paran TV lolo mono ing'ua
Kaunti ya Samburu ngasaisho yo marangamai enkikombe enkare kishukunyete saa nemeado milamari. Ramatare Teparan TV. Meloti ni Tembobenyi Nairobi Tembolos ondoka kidogo la Nairobi kiyer lomon nekingwana rekijo Ambu I margek kigwana todona nekijo si emere kigwana kiti esapo netuigwana enake Jumatatu mpaka orkekunile Juma saa 8 mpaka saa 1 engakenya tarishara enkigwana eparan bwirare Benjamin Ole Kurial oiporto mongimpolosi neporto logaru Tenebo Paranite Twiza, Entito Legitui, Naiman, na Mishira Sunta. Paran TV, Nabosho, Olosholema. Paran TV, Nabosho, Olosholema. Ore biotisho sidai na engwarara epooki tung'ani. Ore naa sininye Paran TV netu ing'warite siadi. Kitia sipil tombaa pooki naipirta biotisho pekintabaiki yie larriyak le biotisho toonena pooki niyiolo naipirta biotisho aikintabaiki yie tempolos oltiren lino. Ore naa terubata e biotisho temisa e Paran TV kaji Clinic Kilesi. Izumito Paran TV, Tesamburu, Laikipia, Emparingo, Narok, Kajiado, Oseuse Unalolunga, Paran TV, Naboisho, Olosholema. Asho lengo lengo le Paran TV ore de kuloko monlingira ishingiroshi te kuna saa Enteipa na kejolomoni njerem. Igishia ni pangulare gogulo losho lenga jormasa itonga undina baashe losho tenebo serikali kitoke losho narikito rais olonyiti oldakitari William Samoei Ruto ejinga kimba na ingura kinyekir banote siai tenkaraki mba osiai nemeti tolomono somodokuya ibalir banoto siana te kaunti orkejuodo ore nano impurity nesomodokuya tobiraki yokulomon tengoito naijena Vangudwa ilbarnote kaunti orkejuado ibalunye orkiyo ilenye limu injere kegirai maengoloro sabuko leng tenkaraki elaio siaitin telosho le Kenya. Nebarna radio ore ilbarnot kumok nisumare tonkang'itie etemerakaki nkishu eshomerra ntoiwuo eima milangoni pookin naihakikisha ajo kisum inkera enye kake ore pikindip enkisuma kiata nkardasini kiata siaitin apa nikiaplaya kishomeraka apuo aton tonkang'itie. Eibalie enkumoi enye inchere eshomoita sukulini neidip kake etii siaitin neme ninche apa eshomo aisomea toosukulini eshumata telosho embaye naa naloito dukuya egil intoiwuo iltauja tesajati sapuk oleng. Ore yiok oisumare loituruko nemedolta irng'anayio lenapa kisuma nikiata neeku agira naomon government ore ena government tenakata enyiri entaret iyiok enyiri entaret irbarnot amu kayiolo ajo silig ajo yiok tenakata irbarnot entaisere emetabaiki. Asiraki Paran TV te kaunti orkejuado tejoki enkarna Purity Nosim. Greto bragi yote kuna saa Enteipa ore de kulo molengira ishingiroshi na kejolomoni njere ore sojo enchane lino na rechitoito lubona baashe loshoni pangutwa para kuloluwa te kaunti orkejuodo ibalurgiyo lenye tenkaraki barabara winyele na lubodolo shoni sulage osaga moto summit na lubodolo shom ore na Sofik Lusu ne somodokoya itobiraki yokulomon tengoto na ijena. Eshomoito dukuya iltung'anak lololua te kaunti orkejuado egira anyamaliki esajata orbaribara natarruoyie tina murua. Itengeneze drainage, maji ya huko ipite pande
lakini ikiachwa hivi maji inakuja na barabara, hata ukimwaga mara itakuwa inabeba. Etejo nake kepiri kilo baribara tenkaraki elang'ata enkare natebele embaye namitiki ngari noltukutuki epasha. Hii barabara ya Kenwick kwenda Center huko. Ukifika hapa kwa bridge unapata ni mbamba sana, imekuliwa na maji, imeisha. Sasa ukipatana na gari lazima usimame kando, gari nayo ipite na wewe urudi upite. Ore nake giranya maliki nabaye neto mono ilarikok metijingaki enkitobirata ilo sagam neisulaki ereshitoi enchan sapuk El Nino tolosho. Ningeomba mwenye anasimamia MCO hapa atuangalie na akuje angalie hiyo daraja, atengeneze ili watu hapa wafate nafueni wakati wa mvua, tusiwe tunachumbuka. Asiraki Paran TV tekopko Kajiado ekaji Sophie Kilusu. Asholeng Sophie Kilusu ore de kulo monno about missing ya Paran TV na ke jolo moni njerem. Eshomodo tata or governor ile kaunti orke jodo Joseph Jamole Lengum. Ibalagi nyer baraku le kaunti orke jodo njere kishia kino nile pangudo ko ile baraku ile bima senye betu mogia shondo ko ya hedu borema te mimetoki akurindiki le kule ka uredin. Kulo mone shomodo ko ya ibalagi nye or governor ile kaunti orke jodo Joseph Jamole Lengu irbaraku tinalobodolo shom. Ma sailang kipo itota jankairo duara na bosabu kolengya na county. Ati yako shintai ore antai sere na aji na pepo ntaoni na joki ntai ore antai sere na aji na pe dupore aramatare nye ore nana reninya nei lepuni kolle nebuya bara mehebende ruyo kolle dama ore ngiteng ni mehita sheride ne miyolo nya joka nyi mereta ore londi to longishu ngwa ta faida ne mokure atai na joki ndai ke lorura ramasi ndakempange sia yongishu peide romasa ya bingiri yo ngishu nya mungiri dekira dupore rongana ko shogre nyangu ngishu teyo ore loti biashara nyanya na ki unu nyanya linono ore kidogo beogu leyo tekilto ngana kai lilimbeto ito ore litu etoyu nepike ntoki naji kilemba neeku meara sinjari nyanya faida tine weji kigira ajitu nyanya linono ne yawa lotu amerake serikali tene weji nemitoki ajitu ngana ko tikati tayo nyanya linyi nemitoki ajitu ngana ko tikati ndayo ngishunyi Ibora matingishu mitoki alotu broka tine wiya janira wangitengi no ndashe tende maitashe Enyakasi yake ilo gavana ile kaunti orke jodo kolo nyite Joseph Jamole Lengu ibalakinyi lo parako jonjere ke puido kuyegira shata ke lo parako sokone na pa sa mitoki ngishu apondo kuyegira soto ne nkoto na bona puyi bwari na ke borokane mitoki do apodo koya egira dopore ngishu ka ke pe pangoro do koya ile lo parako e dopore masenye mate tolo monosho modo kuye image or gavana yore Lengu kido ni nyende ke au mpango na oral tungani olrongani ngishu nya soja la yenge ngirende weji neti mito ngishu apa iturote weji nebo pa ore le logira ninja dupore ngishu ne meramati ngishu lebuko Moses nawaambia hawa hakuna kwenda kuregarega katikati kuuza ng'ombe na ufugi ng'ombe hata si wa Maasai tuko na brokers wa church nimeambia hawa waende wafuge ng'ombe hakuna katikati nyama itaenda directly kwenye ule anakula nyama Sisi wa Maasai hatuendelea kuwa watu wa kupigwa picha. You know, we are going to work hand in hand with other Kenyans kujenga taifa letu. Sisi hatutaendelea kuuza raw milk, tutaanza kuuza cheese, tutauza ghee, tutauza maziwa mala vile umeusia waziri Kuria sasa hivi pale. Hatutaendelea kutojua soko ya nyama iko wapi. Hata kama soko ya nyama iko Dubai, tutapeleka nyama Dubai. Kama jamii. Na hivyo tu ndio sisi pia tutachangia ujenzi wa taifa kama Wakenya wenzetu. Tumekuwa community karimu. Tumekaribisha Wakenya wengi ndani ya kaunti yetu. Wametuletea maarifa, wametuletea undugu, hata wametupatia wasichana yao, lakini hao wamechukua wetu, hiyo tutaangalia hiyo maneno kidogo Kuria. Ola ngona le Paran TV ikintomon Benson rotuno meshomo doge ya kiyoglo monna alenki guran. Karibu sana Benson. Asoleng Frank. Yes. Atodor governor ile county orke joda jere jore sia yor brokani. Kwisha. Meta meishia pi anti in fact na kagira nyoko leng. Yes. Na orodo na bona tina ntere tenetumi nyana jidu sokoni.
osokoni lo na je meta ore naji kule yola jore duo to kejuodo keeta duo yo tata yogurt na nena tomono kakajo na sina tarashwa lorere loimo ina kaunti kejuodo ninche naitobira yes netokini si aitoki aku keeta entoki oshi naji can meat ore can meat na kunoshikiri na kidongi nepiki kebe yes neboyi apo yankwapi boo and in fact neeku daa naji kepoi naji apo asena nilo ajo enkajo ormaasani yes eyioloti oleng tesiai eramatare onkishu neeku tenaa kepoi naji apo itudupena yes nepiki naji tialo naji nkauntini ang ormaasani yes nepiki sinche mpaka airports arashu airstrips metaa ore eesi ena siai na direct netumia ke market yes adolta ajo lotuno damuni duo ajo taata esiai naji ene world tourism yes adolta ajo ipang'utua barako le county Narok nisulaki iltung'anak oomanya ambatorare le Masai Mara yes egira aitodolu enchipai enye tenkaraki lashumba meshomo dukuya egira adupore eyawuaki duo imaendeloni enotoki duo sukuulini eimu kulo ashumba neeku adol ajo enchipai duo taata tooltung'anak isulaki tenkaji ormaasani amu kejo dii ake ormaasai walashumba nemelakwanikino ya mbaa kuna nikigira adol egira asamu ng'ole tadi kiata na ng'ole story ajo na sinanda tata na ipresia conservancy ni ajo conservancy o para na ijo nena na keeta uhusiano na jena hata Asole Benson? Yes. Shomo dukuya tangasa atoliki yiok na shomo dukuya. Wow, asole olengani le Parana TV tenkaraki nitegelu nakaing'or nake lomon tongoroki nake tiatua enkitesheni ya Parana TV. Ore ntoki natii Mela Mari kalotu alotu aoriki arashu etayiolo nake lenkiguran tenolong e Jumatano. Neeku Mela. Olengurani le Parana TV haitoki monto lomolenke gurana enkolong e Jumatano on tarikini na ratikita monabshana olapa leudo la longa lusunyare o tikita mokuni ngolongi na rauni yake kiata pegi shwa lapa leudo peke ngamo lapa le tomon na Jumatano sina baye tomon ma hitayiro na kelenke gurana kaji angarna Benson Lotuno ore nake tinikindero no radio tisida yoleng tialo losole Kenya edamne naka ajo ore tengolong edu tata neshomo rais loitashiki enkiguran na tolosho lorkilorok yilo tinaka na kav ore kitari nake Patrice Musepe alo naka laibali njera ajo isulutua loshon lolosain lorkilorok eti Kenya Uganda tenebo Tanzania tialo nake enkomono na terasutwa na pake petumoki ashoma dhariten enkiguranitin olosho lorkilorok Africa Cup of Nation olari longa lusunyare o tikitam onaption ore nake tialo inabidi yoloti naka na East Africa pamoja bid neshomoke nake apo ibali ajore Kenya nake bonaka apo areten nena kiguranitin ore nake olosolo lareten enkiguran olari longa lusunyare o tikitam oimet no olosolo Morocco nedamne nake Morocco tialo nake engsulata nesulwa nake tolarin ongwano tulusoitie aja shamero naka bwase sidaiti alo nake nena kiguranitin ore nake yaneja ni balesi ajore Kenya neno jito entikiti direct na jingia nake nena kiguranitin tena kunake etu bwabwa ajine nena kiguranitin tengoito inaishi akino eta nake bo Kenya apo igurani nena kiguranitin tengarake na nje lo bwabwa reten nena kiguranitin nedamne nako lusole Kenya ajoro lari longa lusunyare otomonongwan na tinarishata ebayi Kenya era sisida yoleng tone nena kiguranitin olosolo klorok tenkang Tunisia rashoro losole Tunisia 2014. Tinikiorore lilo loipranake reteni enkesha olosolo kloroka Africa Cup of Nation 2025 tinebona ko 2027 nikinyingina kenkesha e Carabao nedamne nakajo Manchester United njena kala isolakle na kikombe negurana tenkawari na tulusoye nesomero nakle lo Barnot apo silir Barnot ajinasnale Crystal Palace utonguli nara uni tormo story turukuro lenche le Old Trafford ori Burnley nitishile nkigurana ni burubur nakre Barnot le Salford tonguli nara onwan tormo story ore Port Vale netumemirishe yongoli nara arete nebona kor Barnot le Sutton. Inje kuna kinote le Barnot le Manchester United le Barnot le Crystal Palace. Ballistri brings it down nicely. Dalot makes the run. Nice ball across. That's a terrific finish. It really is splendid. And Garnacho, with an instinctive finish, gives United the leads and the holders up and running in the Carabao Cup. Ball comes in, the header, 2-0. Free header. It's that
again. He scored in the final last season, scores in round 3 in this campaign. Sofian Amrabat, Casemiro towards Hannibal, Martial! What a lovely finish from the angle. A superb strike for Anthony Martial, and that should put United comfortably through the 4th round of the Carabao Cup. Ball forward again, nice layoff for Zarour, he's clipped it through, chance for Larson, and he gets there. Is it goal bound? It is. Wow, great finish. Very nice. Really good finish from Jakob Brun-Larsen, as calm as you like. Zarour, look, goes for goal, it's in. Smuggled in. Well, the ball went and it's Darrell Shea to finish it from a matter of a couple of yards. Keeper didn't really deal with the free kick, and on 26 minutes Burnley extended their lead to 3-0. Nage tenkewari eta tage kunake erishata or Barnot lenyanak Mikel Arteta Arsenal hedingen teke hebunake hambogor kuru le Brentford waita ino enkenyi nyiret urenake Chelsea nitamoner bano le Brighton torkuru le Stamford Bridge nagara nage gra Liverpool ay bonga nage goiti hor bano le Leicester City ore Luton ore Lincoln nitamoner bano le West Ham nagara nage gra bano le Newcastle ay tomun Barnot le nyanaka Pep Guardiola a Manchester City ore nakigurana ne kigurane gurani sauni olday kan lora Artam oimiet. Na ineweji nage IDP lomolenke gudan tenolonge Jumatano ayiwe gerishata sidai ka jangarna Ben Solutuno enke warie na mayana. Wawasho leng Ben Solutuno tenkaraki lelo monna lenki gurana dola jesho moyo gerishata leng nikiata lungana ogara suju yote nkoito ye Facebook na geti atu Paran TV adolo lungana yoloti olenga na Isaac Sudi nejo watching live from Monke Kilgoris. Asante sana adolo lungana yoloti olenga na Frank Lekota nejo watching live at Iljuka Transmara. Asante sana adolo lungana yoloti olenga na ole Kiramati olole Kaloi nejo in ole na Aurori Town. Asante sana adolo lungana yoloti olenga na Sylvia nejo watching live from Mayoripie Parandu sana. Asante sana. Eriko yule mmoja anasema Olosa Sagaram Kilgoris area hadi mwisho. Asante sana. DJ Lema asante sana. Adola Magina ini nejo watching live from Transmara. Asholing tolo boge na madola julunga na kumogolengo egero mesi na dola jisho moyo kare chero ngona le Paran TV tada mwajini na kindi bi ngorogi olomonta kuna sa Enteipa ajogno shake boge olonga ngakenya hila tumorolongani yolote olenga na Benjamin ole kodi da nebo chutriza Parana na geti yetu ngiguna ni kijene Paran TV ayugere shera na mayana na ishi olega ji Franklin Roma itai.